le tuna hian in tir tu te in zawai chu bai dak tu le tuna hian bodybuilding and fitness association of Mizoram ten gym vlogging kan an nei le dona tuna kan omna hi Dinthar wai me building ani a tuna hian bazar a hian kan om meka hemi bazar hnuai hian in Jenny gym so oma chumi chu kan an tlo don ani a tir tu ten a top sanga mil en sakle tur chawin kan han ngen mok chaw ni le chu thang le ole si tu te chi bai le ve kule hey voina hianin chinan soita kan khanin BBFAM chuan gym vlogging kan an nei le hey lai tuna hianin Dinthar venga kan oma hey gym thatak bai weight support a thai me ma machine de po tha chu kan thleng thla a gym ming te tin gym emi mara tanga local to dana de kha hey kabula ding hi soite ania e chu kan zot dona timing te tin tu te nge exact nge kalti te thleng kha kan zot anga tin kabula mi instructor ani boka tin ming pum te po min srilanga koi ve ange het Dinthar thoin OMP te po kha min srilanga chuanin hun toite tilang mang don ni chim zo chuanin hei gym te kanan lakualanga chu chu karon tilang don ni ole ma saberin soite hi kan soi du chu BBFAM executive member lo ni to ania hun rei tak BBFAM ta na lo thok to thina ni ti kha kan soi ma sa ya chuanom le ni tilha kan soi ma sa boka tin tuna hianin ming pum le an ko dan chele khoi veng yom tila khamin lok ta che ka ming hi valal soya nia Dinthar veng mi le sa pa ngai ka nia chuan Dinthar veng om ka ni chu Dinthar veng a soitea ania ani le hemi gym minga hi minga thin da che tin a om na hi khoi la nge hall hoi nge wai me hall ti te kha ani thin boka khang te kaminan soi jaw sak de lamo a gym ming hi Jenny gym hall Dinthar ti nia om na lai mun hi Dinthar wai me hall nuai le chome zabna kimi noi chi bazar nuai bazar nuai ni chu khanin om na hun chu kan tha chiang to chuanin gym fees lampa lu don taila admission fee omanga monthly fee omanga tin trial te pom garinga kha ho kha minasil la che admission hi zathum mania chuan monthly fee hi zathum mania chu avai kana hian zaru anh kalpuya chuan next mana monthly fee pa ngai zathuming kalpuya chuan trial fee chu somnga trial fee somnga kan lo thadon nia a fee po atam tham lo a plom khop me atilaya ei machine te enin an nei thsia chu ron kal chu tur ha ka nei so mani chuanin jing le tlai hianin in honganga jing timing le tlai timing kha minute le lo che jing lama hian daru ka tanga dar kuwa kan honga chuan tlai lama hian dar thum na panga dar rukhi tlai si fangin kalpuya chuan 6 to 8 hi zan lampang angin kalpui ni chu ani chuan chu shift thu mangin kala thale mai ti chuan instructor hi engzat nge oma ti lai le tunge instructor ti lai khamina free le lokla tuna hian instructor angin pathum kanoma jing lama pakhat tlai lama pakhat zan lama pakhat angin chuan ke hi tlai lam an lama ko ma chuan vẫn nên tlai jing le zan lama mi hin rem chang chi lo ke hi tlai lam karon din so ka ni ani chu alo mo me instructor pathum anoma shift thum omta a thale me en kol nei don ti ka se ta ti chuanin zona toplam kan thleng don anga jing le tlai hianin kalan ta mem tin tuna hian member engzat nge in ni che hi che a set thelo pona bor vel po khamo min thil la tuna hian member in register to za shum shum is zathum bor vel ning ka sia chuan member hi tlai lam le zan lam hi kan buk do laka jing lam hi chu pa ngai tam overload tlem overload ngena kalpui thea tlai le zan lam pa hi kan buk do dak ani zo tuna hianin vai a chuan member zathum ang velin di tam tle be gym thata kan ti ka che ta chuanin a top dara an zo le du chu hemi a gym a tir tanga Dinthar a tira chuanin hemi Jenny's gym hi alani lovin ka sia khami vela kha a tir tanga tun thleng kha hoite min soi sak thei chuanin a gym machine mi chu sang hi pali bor vel ani garinga din kha
chi chong ka shadik chi lo wa chuan khamin nuwa khan sang hui paruk bo vela khan jeni world champion vel ron ni khan ama pol khan tiang bungro ne wi MSCC da tang khan an dong chawa chuan chu khami atang vel khan ni ka she jeni gym hall Dinthar tiang khan kal pui chota chuan tuna kal chho zena tun thleng tiang kan la kal ve alo mom ble me kha a chan chin a pot tir changa tun thleng te pokan ngai tha tira chuan in wai me na en koltina ani ta tira chuan ro teng chuan kal chho zela jeni gym ti te khanan thak chota chuan in hei proite hi instructor hi BBFAM member executive member lo reng to nia chula chu zona proite kan zo bel do chu BBFAM program hi mar tang a chiang tu nia ilo en chin po garinga helai hi mu dan te toite nan soilok ta chimi zona pakhara kan kal lenga BBFAM ya ma lag dan ho mo a thai tiam ti kha ma training kan lo se ve to ta kan lo theng ton kan lo ta lut ve tha kha ti khop me kan ti ra chang le tun changa ngai to pon ti khang la ni la rei lu tu lo na chu ma so na mu thuri tam ta kon to ni a begin gym tam la ma te le kal sum tam la ma te an ye fitness lam pang ngai lut sum a po ma kan son nei ga sia ti chin zom zel tak le kal pui zel thei to ba kal pui zel ti an di thei chon an lo mom leng tu ha alo mom le ne kan zona san ha kan soi to quite a lot in thane mai men tin khani ti chuanin BBFAM in hey Mr Mizoram te men's physique te khatiang junior Mr te fitness level championship te kan ti twin ta khara khanin he gym tang hian loman lo la to te no mem tin tun mai hen ron chhuak thar tu te no mem ti la ha kan so le lok te BBFAM ina Mr Mizoram ti te physique an ti vel hian kum din deuh to hian chuki chun lo om ve deuh ring thina tam lem lo mai la lung le yang ti tung te po han tiang te po han sok chu kanam ve ne na wa Mr lama hian medal silver ti vel te po lo te po lo nei ve to kan gym len vak lo huangin chok le eng mai chu kan nei ve deuh danga chun tung kum po hi pathin sar kan dama kan ti ni chuan player tam theng ber tho chu po kan tum ve le ni alo mom blem be player tak tuna po hen ei tak anom arm wrestler de po ma power lifter te sang bodybuilder gym thatak ani ti kha set the gym thatak mai machine de po try weight set po dumbbell te lo thai mem boka tilai kan phang le do ni ole soite kan lom blem be tilai kan ni kom thei chuni to mai se lo me hian Dinthar venga kan lom meka Titan gym kan tlawhna tuna hian Titan gym omna hmuna kan om meka lu chho le
ole si tu te chi bai le ve kule hei voi ni hianin BBFAM chuanin gym vlog kanan nei chun zom le zela helai hmuna hianin hei gym thatak mai lo oma ei chungani hnuai hianin alo om poka tin nei kabula hian nei tu ani tu pa dinga ani hi puzo thana tin kan ko thina kun rei tak BBFAM lo kai foi to a president na lo chel to ania chungte po chun kina kan la soi zawanga chuan tu na chuanin aming pum khamina thil setin gym hi phoi venga nge om ti lai te khamina thil pot che kam ming pum hi vi zo than moya ania chuan kan gym hi Titan Fitness Gym Dinthar ai zo we sa om man alo ma me ti khanin om na hun kan fia nakina ai hnung te hnuai lam te kan la tilang do na gym thadeu mai lo nia gym changklung tak mai chu thalai te po headline mun ron pan khom tu ne ron kal turin admission ron ti turin kan som hal bok chewa ti chuanin gym hi engtik nge in tran ti lai kha min thrile gym chan sia hi a chan chu ma khan kuma kamo we me gym ma khan ten kol sar hata khan we me gym lam a top khan he lam ma khan ka bung ruwa te lap hein ti khan kan han ti nok noka a chan ni chiang vela kha chu a riat thei lo tian a du a ron neng lo thei hang an tia covid lai khan ni mo covid lai sang ni som ni khang vel khan ya chuan ma se i mu mal ta kal hetia i building thara heta kan ti hi chu kumli kumnga vel ni anga chuan hemi a floor nia kan ti hi tung kuma tangin ani ani chu ani le ti chuan ti belele tu mem gym hi i gym hi eng lo ka tum chu a chung lama khian steam bath te le restaurant te gym kal ho ta na ti na tur tian relax na tur tiang veli siam bel ka chung lama khian la chun zom do na ni soi tang kan hei hemi hnuain pakhat alo om ta nakina kan fang do na chunga hian la siam bel don bok ani ti chuanin tuna hianin in timing hi zing adar zain hon zing adar ruk atanga dar kuwa dar ko chon lai lam hi dar thum atanga dar kuwa kan te ma se tle malak lo no me kan khet hi ma chang phai chuan ain kol tu te hian dar som theng te pon thlen puya siat thiam na thui tak he kan nei ya ole kan soi tong khanin hei puzo thana hi BBFAM hin president na run rei tak lo chel to nia tina kai foin hoi keni po kan om man veka te khop chuan ro mana thatak tak nei thina min so san nu hianin BBFAM tan hian enge soi du mo hancha lu te po han nei keringa tin a hun lai a kan chun zum te po khatam ta ga omani tang lai khan enge soi tur nei am lai ka zaw de pon an soi la ne lo om khop mai BBFAM hi tian enge ni kan lo tle min kum te upadewa chuan i Tanhril zok ten in kota kan han da chawa chuan ma hin lat sakin in ti fel fai hle maya ngai tu na te hin seng thiama tin tu lai chuan in thil thir te zau to a tian khovel huap ang poa za puyam lo tak tak hen thilin kal puya chuan eng kim mai hi tian bu mal deuh hina kal chho zela ma kan son zela kalom tak zet ani chuan tuna hian BBFAM chuai tu te zong chu a poi lom thu ka soya i kan kal phung chho hi a thar em a thil po kan chhut ngun pe boka tiang hi a tha ka tia chuan i ka cha du bera chu players te hian ni ta players te ma son na hei hi a poi mo ber mai a pol re rang tianga sports association ho din chan chu players te ni ta chu players te ma son na tur hian i nakin zela po thei top chua zel turin chu kan cha ve du chewani alo mom hle mai president ani na kha chola ni mai foi tu khalan sowa khalai te kha kan soi ji ha kalo soi mai pal dewa tunai kan foi tu khalan reng thova president na ni kha lo a chel thina kha a chel to lo kha ania ani han min lo wa prega ni ti kha kan soi tel bok ani ale ti khanin elai huna kan kom na chu kan ti to panga gym hemi zo hianin a gym veli kan fang do ani ole tu na hianin hei Titan gym instructor te kabula hinan dinga kabula ding t-shirt dung hazoki ahming kongai men soi sak kaming hi lalrin lua ani veng nen khanin Dinthar veng bulami kha
cái hi sila ruột trong à Dinthar veng thì khá nên in be chong me nga ai kan zot ma sanga gym timing hi zing ada reng zain hona tailam ada reng zain hon ti lai kha lo gym timing taki zinga hian dar atanga dar ko nia chuan tlai le zan hi dar thum atanga dar ko tho dar som thlen chang te kan nei ta chuan zing lama hian hun nei vak lo kal ma du hi nom wang hian danga tang ten kan hon sak chang te kan nei ta yang deuh chu ni ve chu athale me a tool chuan in flexible level an kal thei boka an hong ma the an hong an khar klai thei boka ni ti lai kha ron soya ti chuan in tu zor ge mi an chang tur kha zo lo in soi fel me ula gym fees hi monthly fees le admission le trial workout te kha khang lai kha a fees ho khamin an soi sak ta cheu gym fees taki monthly thakata hian sang khat ania admission a zanga chuan englo admission hi kum khata dam ta tum kumati chuan tum kum chunga dam ta renew ngai lova chuan trial hi zanni ania za somnga trial hi za somnga ania ani chuan in tuna hianin hemi titan gym a hian member in sat vel ngeu tun kum chung taki chuan zathum som nga tanga somruk vel kanin suta chuan tun thla hi chuan regular kal hi za somni tanga za songa vel chu ani ani chuanin gym thata gani ti kha hre da member po nei tam hle ma ya ti chuanin PT pete anomem patiang chi kha PT taki chu tuna kang nei ri lo ani ta chu nom le zeu hey in gym hi en kolin achang thunge me ma thai me ma kan la phang do na emi gym atang hianin BBFAM program ang chi antinan Mr Mizoram ti te junior Mr te men's physique te khatiang fitness festival ang chi khan lo tel to no mem tin ron tel choti intu mem ti lai kha an zot teng tuna chuak to chu kan nei a chon tuna hian import sei me ki pani vel kan nei bok alo mom le me chu ron ti lo tling nge nge wala pani ai tampo ron choti wala kan ti ni ti lai kha an zot ni a ti chuanin hei an soi to ha bulim kan bulim te pani hi instructor ten ni a an thale a jing let lai en kol tu te an ni a ti lai hian gym member tam ta rom pok ani ti lai kha kan an soi thei ni se ole kan lo me ole kabula hianin mi special tak me dinga amin po mana soyenga tin gym ti ka tenge kaltan ti te workout ri tui ti kha skre ni en re re hianin so lai chu amin khamin soi sak pot te ko in amin chulal ro pui ani ro pui ani a iten ko che pui min tia ek ti kuma tang nge ke ma kum nge ka kal ikal gym ikal kum kha 2023 April May chovel bor kha 2023 April vel technical chho chanta ti chuanin aremeti le min chang la remeti lo le min chang lo la tunain kumeng zat nge ni to ti lai kha hetiang ang body la nei thei si lai kha he chonom kan tia chulai te chu kan soitel ni se remeti le min chang reme ka kum hi ka chuang le ling to zo ka mo 2nd October hian kum songa paruk ka kengang October ni kum somnga paruk chu chu thlir tu te khan in move ka nga kum somnga paruk kha no pangcho ala niya ala upalawa amaya ro chu kum somnga paru ka chuanin ala na le ni ti lai kha kana soitel ni se ti chuanin gym hi pathian zara dama special ni chun skip ngai lovem skip lem no Sunday te po hi rest day han kan han mang ka ti tak na ina hian stretching vel ti chu ka ti thau chun din thar ve ani nom so helai mai hian ani tak chu ti chuanin soitong khan kum thum vel bor moi kal to kum hi la chan ani ang chu alo mom le me chu lai chu thli tu te mu ta khanin kana interview ani ole kan lo me ole
ole thli tu te chi bai le vek le hey BBFM in gym vlogging kan kalpui kha tuna hianin kan kalpui le meka tuna hianin Tanhril ve kan oma pen kabula hian he lai gym nei pa hi oma sanga ania ming pum te kan zo tanga tin he lai gym omna mun te le a gym minga te kha kan zo ton de chu ma sai min an sai sak ta che mình hi lal thasang alel chun na nia thasang atim ko thina tan gym hi city academy and fitness gym ania hi Tanhril Vengthar MZU road lama khana omani hey gym chada mai alo nia kan lo la kal ngai lo wa nung lama te pon na kina kan la fang do na machine te polo nei chaya mem ya i chuan trainer se pon nei thana kina trainer se pon la kom chho do na emi gym hi engti ko batang din nge tungkum January ni som parukan sang ni som di panga January ni som paruk din na niya tuna hianin hemi timing hi zinga ta na zain honga in khar zinga hian dar lai kha zinga hian dar ruwa kan honga dar kwa kan khara chuan tlai lama hian dar thuma tanga dar kwa chuan chun lampang hi mania khoi thiam deuh lek le tiang vel rong kal dun om chong kan hon sak thei bok chuna po hon sak thei mo khalai kha thakop mai zing net lai kan man lo ni ponin chuna po akal thei do na ni ti lai kha ron soya nge thalai tam taki ti lai ron panula kan som cheu ni chuanin office chung chang hi monthly fee le admission fee le trial ami lai kha aman khamin choi sak le da che admission fee hi sang khat ania chuan monthly fee hi sang khat ani boka asa heta hian monthly fee hi sang sang in oma arm wrestling te boxing ti ta kan nei wang hian chu gym fitness hemi pangai hi chu sang khat ania chuan arm wrestling hi zaria tania boxing hi sang khat bok soi ta kan trial fee kha za som nga trial fee ni kha za som ma tro tuna ron soi tang khanin kan trenga tin nei kabula hin anei tu pa ni boka thasa ngai bodybuilder ani pialama hianin game khelane ya hemi MMA chi mixed martial arts apoin ami kwallo khop me medal polo la tro to khati international level po khana chok to ningalo tre kala kha I game khela kha minan soi sa sak lok te toy te in medal kalak to na ho di ka yan soi tai la hey wrestling kan ti ta usu Chinese kung fu kan ti ang chi ta muay thai boxing và martial arts chu ko khel kim de ve ga ma sa to na hian belt kol la ya chuan muay thai hian belt kol mek ka an soi tong khanin mituru tangani ti kha achiang ani chu mixed martial arts lama po so nu thattak alo nei to tin bodybuilding pila ma khan powerlifting te po khel training ka sia power la po ka tinga khanin chak boka mi special tangani ti lai kha gan soitel bok ni setin hey zanit lai BBFM te ti lai mi lo mi khola kan lom na ya gym te minan fan tira ti chuanin chului te po min siam sang ni te po gan ria ang te po ka lom thu kan sai ni ti chuanin hey gym hin kina kan la fang do na trainers thatak pan hi ne ya pathum mo trainers pathum an ne ya khang te kha an thil an train ho kha specific do khanin boy te minan skill sak minan soi sak le hey kan trainer pakati chante a lalrin chana ni a chu strength and conditioning training le cardio big anga hian kan trainer ania ani hi certified trainer ani boka chuan Rudy ming monom hi boxing a hian kan trainer ania chuan ani hi tuna hian thale ni somni pasari hian professional khel dona hei kan nau te ho khel tur anom tel boka chumi te ho na chuan khel ho dona chuan Benjamin dal ompuya arm wrestling a hian coaching kan nei boka chuan ke ma hi chuan ka pekwal vel vek ale alom play me kha sang hi special takani ti kha talented takani talent na takani ti kha achianga ti chuanin gym member hi tuna hining san niom member sum in register to hi chu zat ni le somsari le pariat vel kan nia asa regular hi chu somruk ti chobor vel somsari ti chobor vel an ni income le me kumin sang ni somni panga january som par ka indina ti chuan tuna member zat hi chuang in nei to ni the thum ron theng to ni chulai chu a tha ti kha thre da ni mo instructor te nei tha ti kha thre ta chung te chu tir tu te po tilai mun ron pan turin tilai mun thattak ai apon lam pe chu no me mem boka na kina te pon la fanga
chung chu shalai tam takai lai muna hianin MMA te powerlifting te arm wrestling te bodybuilding zong khatilain om vekani ti kha kanan shil ni se kanin som bogani ole zanit laya miloi khol kan lom hle me put sanga kan to kale kan lome ole tuna hian ei CD Academy a kan instructor te pani ko bola hinan dinga hai kabul zo ka ding hi ming minan shil masala thanga yon ma veng nen o kamhing chu rudi le hming mani ni a Tanhril Vengthar hian ka me ka tuna ole chuan ani kaminan sei sakle se ming le veng kapin chu la rin sana ni a tuna hian eka kik venga cheme kan chuan rodi kha zor le ta rodi tilai instructor na I thoka chu abi kinin boxing lama khanin in concentrate de ning kan train sin khanin thasang po khana soya nakina chuanin boxing chemic tournament te po cholo ning a tria helai muna hian train tour an tamem training boxing ron zira kha o an pa ngai jing le tlai kalpui me mi tilai kaminan soi jaw sa pache o I jing lama hianin uthasa nga hianin achangin a pea achang ke man kanin chok ang do khan kan kalani chumo kan pek chok ang ani chu ani chuan nang marim bi enge cutting tournament tel to na ang chi boxing a medal han la kang chi ang kha state level mo cutting eng khang tang kha han soi ure ni chu mi dan soi jaw sa pache o I state level mainly national te international thlengin kakal to mo international khanin silver medal kakal to boka chu ka high achievement ania chumi chu abak chu national le khelo india ti te khatyang hau khani me apoile mai rodi international level han thleng pa mo in national te state level the por international level han thleng pa aro pui ga ti hle mai chu wang chuanin ani bei mai chi a po thleng sa nge be ma a chuan omani ti lai kha kan soya tin training ipek te po an chachuak mo dang ti kha arin omani chulai chu kan bel telani alom hle me chuan kan zot ve lenga train tu ri jinglama po jinglama mi kal kha tlai lama zoi kal ta tro tlai lama hian PT pek tu te no mem on vele chen tu nai chuan I thena tang hian dikan ho thleng kha boy char ang kha nikal mei ta tro chuanin nang ma hianin game khelin em tuna power ka khel power khela ta chuanin enge medal an lak to mo ka tiang chi hanin tournament hi kala face tu la face chi lo de face ti la ka khel ve nual to ma se senior ke ka khel ko ani maro chu betel chu kala la lo ila la shodon lu tu ani ti kha kan thria he tilai muna tin member te he tilai ron kala hi bodybuilding in lo nei chikim ka te bodybuilding ania boxing ani boka tin power te point khoi tel hal ka ta khanin a eng ber hinge ron kal tam ron ti tam bodybuilding an tamem bodybuilding arm wrestler nge tilai khan mo ai nang de overcame ai nang de over ma se bodybuilding le fitness lam ti hi an tam ma so power hi chu ke mani de hin ani chuanin kain a toplam kan thleng do nga hey BBFAM zanit lai tilai injima garon kalan duam kan ti khop me BBFAM program hi in lo entry nem ka shalowa kumtin hianin Mr. Mizoram te junior Mr. te men's physique te fitness competition te khatiang kha kan thlang thina ni kan nei thini kha kain lo entry nem ka shalowa in lo en po ring thowa chu enge in mu dan a thain tiam ti zel tlaga ne Mizoram thalai te hip nan krisel na kong en thain tiam ti lai ka toi te minan chan sakla ji mizo min anin bodi min chan sakla don ni mu da zo be chu cha ka te lu to ba chan chu tunlai khovel ti te hila hian thang thar te he ke mani ang rual mani ayu pa te krisel na ta hena koi mo ka ti ke ma alo mo me ikan rodi ka minan chan sakle tu na ka zona thoka BBFAM program bilo mu da mo Mr. kan thlang te fitness championship kan siam thin te hi Mizoram thalai te hu thei thila tanga khai chu anan hin a thai tem ti lai te ka tin boxing te po khan tel se mo kami isoi mi zona takha chu ka enwak ngai lo ni chumo ka shel tuk lawa ma se I hemi fitness nam pang he ke chu kan ni do berta fitness hi chu a tha ka ti lo tu kan ni chumo hey mi zong zong tan a tha vek a tha ka ti to ba soi tu no panga tanga upat thegin kan ma mo vek ani tro kalai ka kan ma mo vek athaya mem vek mai ni thanan ti tla ka ani po hei power ani emo hei boxing combat lampang po ni se power po ni se shem apan ni khan a hei a thadang kha a in fuk tang ka ti ke ma chan alo mo me
kha an ni hi soitong khanin professional an nia powerlifting ten khela tin rodi po boxer an nia an ni kang tangei kan ngai thla tin anei tu pa thasang apon soito a hi than ti tlak crisel hi fitness ngai vene hi a thani ti kha cheng ani chuanin zanit lai tilai gym dom tak kan om a ani hi an instructor ten ni ti kha kan soinon len hi ole ti khan kan hun man kan du to kanga an lo me